Pozdrav, youtuberi, prijatelji. Danas istina o trbušnjacima. Kako dobiti trbušnjake, da li trebam puno trenirati ili je tu samo prehrana najvažnija. Često čitam neke članove gdje kao kažu vam radite na danu 1000 sit-upsa, crunches, uz ovaj program kao za 5 sedmica dobit ćete six-pack. To su sve gluposti, to je sve samo laž. Abs are made in the kitchen, to znači vaši trbušnjaci su napravljeni u kuhinji. Ja recimo, na primjer, treniram samo jednom u tjednu moj trbuh. Znači jednom u tjednu pol sata idem u trening i treniram svoje trbušnjake. I opet imam six-pack. Sad pita se sigurno kako. Kako Tomislav ima six-pack, a nikad ga skoro ne trenira? Pa vrlo jednostavno. Ja se držim stroge dijete, imam svoj plan prehrane, pazim redovno što jedem, imam svoj specifični unos kalorija. Na primjer, sad kad sam u low carb dijeti jedem po 3 do 3500 kalorija, znači malo manje nego kad sam u masi, kad imam recimo surplus kalorija, znači 4 do 4500 kalorija. Uglavnom, six-pack se tek onda vidi kad je vaša tjelesna masnoća, znači vaš body fat, kad se snizi na najmanje 10%. Tek onda se vide vaše trbušnjake, tek onda se vaš six-pack može vidjeti. Zato se držite jedne čiste, zdrave prehrane gdje nema previše loše masnoće, gdje ne jedete previše kalorija niti ugljikohidrata i vaš će six-pack se onda polako pokazati. Ja mislim da ja otprilike vam dao 4 do 5 mjeseci najmanje redovnog treninga i zdrave prehrane da bi dobili six-pack. Ako još neko pitanje otvoreno, ostavite komentar, pretplatite se na Balkan Fit YouTube kanal, ostavite like i vidimo se uskoro Team Balkan Fit. Pozdrav! Rad i disciplinu možete sve uspjeti. Počinjemo sad. Upadajte u moj Team Balkan Fit. Balkan Fit. Balkan Fit. Balkan Fit.